Yabona man of God, uNkulunkulu mina simsebenzele aze aqasuka uSathane emkhathini. Aqasuka uSathane emkhathini simile sisebenzela uNkulunkulu aze amadimoni aqasuke. Mina kusho amadimoni nawe lapho mphakathi olalele. Izokushisa isivuno siredi abasebenzi bakhona kodwa bakanela kodwa labakhona bazosebenza Jesus lovuka nabathakathi laba bebatshela ukuthi mina soze ngasindisa izinyanga ziyosindiswa igebengu ziyosindiswa amabhayibheli izophakamisa uJesu ke manje Jesus usinsabantu ababizwa ngamaphara basiza bathatha uJesu babonisana umuntu akafi ayilento abizwa ngabantu bathi umuntu ufa ayingumntwana kaNkulunkulu noma ngabe ufebe kanjani ukhona uJesu ongakusiza mina ngithi abantu bazosindiswa of God bona ke